murabizi ko mu Burundi bafite ikibazo cyo kubura lisansi ndetse n'amazutu. Rero kuri uyu munsi byafashe indi ntera, ibiciro by'ingendo byikubye inshuro nka 50 ugendeye ku biciro byari bisanzweho leta yagennye. Rero ibi biraterwa ndetse bikanatuma habaho imyigaragambyo ikomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero hamaze gutangwa itangazo ku bashoferi ndetse n'abatwara za moto. Ibyo ngibyo byose turabihuriza hamwe no kuba kuri ubu ngubu bamaze gucururuka, none bemeye gusubira mu kazi, ariko dore ibyo basabye leta ko igomba kwemera. Rero nyuma y'iyo nkuru tubafitiye indi nkuru nanone ivuga ko hari abasirikare benshi bamaze kurekurwa na M23. Si iyo nkuru gusa, tubafite indi nkuru ivuga ko FRDC yamaze kubuza abasirikare bayo kongera gutera M23 nk'uko byatangajwe kuri uyu munsi tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi. Duhereye kuri iyi nkuru y'u Burundi, abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu Burundi bahagaritse imyigaragambyo yo guhagarika akazi nyuma yaho baganiriye na Minisiteri ishinzwe ubucuruzi, ubwikorezi, inganda n'ubukerarugendo. Kuva tariki 27 Nyakanga 2025 bari bahagaritse imirimo bitewe n'amande leta yari ikomeje kubaca biturutse ku cyemezo cyafashwe cyo kuzamura ibiciro by'ingendo mu rwego rwo kwirinda kugwa mu bihombo. Abashoferi b'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange basobanuye ko byatangiye leta ibaca amande y'amafaranga y'amarundi 200,000 ikomeza izamura kugeza kuri miliyoni y'amarundi. Uwo munsi hari uwagize ati, muri iki gitondo twashyize abagenzi mu modoka, rero ahakorerwa ubugenzuzi ubuyobozi bwabajije amafaranga bishyuye, bavuga amarundi 10,000 kugera i Bubanza, batitaye kumva impamvu cyangwa se ibisobanuro byacu, baduciye miliyoni 1. Bagaragaje ko impamvu bazamuye ibiciro by'ingendo ari uko leta yananiwe kubashakira lisansi ndetse n'amazutu, bakajya kuyishakira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo na Tanzania, aho ijerekani ya litiro 20 bayishyura amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 350. Muri iyi minsi abagenzi bafashe icyemezo cyo gutega moto, bemera kwishyura amafaranga menshi kandi bagatwarwa hari 3 kuri moto imwe, byaba ngombwa bakabajyana n'imizigo. Umugenzi ujya Gitega avuye Bujumbura yishyura amarundi arenga 70,000 kuri moto, ujya Bubanza akishyura 20,000, ujya Ngozi akishyura 45, abajya Kirundo na Muyinga bakishyura hagati y'amarundi 100 ndetse n'150. Umuyobozi w'umuryango Pasema uharanira uburenganzira bw'abarundi Faustin Ndikumana yatangaje ko iki kibazo cy'ibura rya lisansi ndetse n'amazutu kuri za sitasiyo zitandukanye kidashobora kubura ingaruka zihagarika ubuzima bw'abatuye igihugu cy'u Burundi. Yagize ati, kumara iminsi 3 cyangwa 7 kuri sitasiyo humye ntibyabura ingaruka. Leta igeze ku 30 by'amafaranga y'u Burundi. Ubu hari abaheze ruguru bataza mu mirimo kubera kubura ubatwara, aho n'ubonye ukumanukana usanga wishyuye 80 cyangwa 90 by'amarundi. Ndikumana yasabye leta y'u Burundi kutumiza lisansi n'amazutu mu mahanga kuko ariyo ntandaro y'izamurwa ry'ibiciro by'urugendo. Ati, kubaca amande no kubahana mu gihe peteroli itaraboneka ntacyo bihindura ku myigaragambyo ndetse no ku mafaranga acibwa abagenda cyangwa se abatwarwa. Ku gicamunsi cyo kuri ubu wa 29 Nyakanga, ubuyobozi bw'iyi minisiteri bwahuye n'abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange, bemeranya ko imirimo ikomeza ariko ibiciro by'ingendo bigakomeza kuba hejuru. Umugenzi uva muri gare ya Bujumbura mu Ngagara ajya muri Gitega yishyura imodoka amarundi 25,000, mu gihe igiciro gisanzwe leta yari yaragennye ari amarundi 9,500, mu gihe ujya Ngozi yishyura 50,000. Ariko bitewe n'abagenzi bari bamaze kuba benshi muri gare ya Bujumbura, kuri ubu ngubu tariki 30 Nyakanga biracyagoranye ko imirimo igenda neza, hari abagenzi benshi batarabona uko batwarwa.
igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyabujije abasirikare bacyo kugaba ibitero ku birindiro by'ihuriro AFC 23 rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Ubu butumwa bwa telegrame bwanditswe n'umuyobozi wa FARDC bumenyesha abasirikare ba RDC ko bagomba kubahiriza gahunda z'amahoro zikomeje. FARDC yamenyesheje aba basirikare ko umwanzi nabatera bagomba gusubizanya imbaraga nyinshi bagahangana nawe. Tariki 19 Nyakanga 2025 FARDC AFC 23 na leta ya RDC byashyize umukono ku mahame ngenderwaho agana ku masezerano y'amahoro bifashijwemo na leta ya Katari yabihurije mu biganiro. Mu ngingo ziri muri aya mahame harimo ko impande zombi zihagarika imirwano burundu, aho buri ruhande rugomba kuguma ku bice rugenzura ni habemo kugerageza gufata ibindi bice. Icyakoze aya mahame yagiye akomwa mu nkokora n'ibitero by'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ya RDC ku birindiro bya AFC M23 byatumye muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Warikare hubura imirwano. Mu cyumweru gishize AFC M23 yambuye Wazalendo agace ka Murema, grupuma ya Nyamaboko ya mbere muri Masisi, nyuma yaho igabweho ibitero na Wazalendo muri Ruke ndetse na Katobotobo. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyaruguru yemeza ko guhera tariki 29 Nyakanga AFC 23 iri kongera abarwanyi mu gace ka Kateku muri grupuma ya Ikobo muri teritwari ya Warikare, mu gihe ishinja ingabo za leta gutegura intambara bundi bushyashya. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riherutse kurekura abasirikare b'u Burundi ryafashe miri mu bihe bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi batangiye kurwanya AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu Gushyingo 2023, yashinjwe cyangwa se mutobarire hashingiye ku masezerano y'ubufatanye mu bikorwa bya gisirikare mu bice byo muri teritwari ya Masisi birimo Mushaki, Kirorirwe ndetse na Rukara. Hafatiwe abasirikare b'u Burundi barimo Premier Classe Terence Ndikumana, Adjudant Chef Nkurunziza Richard, Ndikumasabo Terence, Adjudant Ndikumana Felix na Nyandwi Christrome. Nyuma y'igihe gikabakaba imyaka 2 aba basirikare bafashwe, amakuru yemeza ko AFC M23 iherutse kurekura abarenga 20. Ubu ngubu bakaba bacumbikiwe mu kigo cya gisirikare cya Muha i Bujumbura mbere y'uko basubizwa mu miryango yabo. Nubwo batarataha mu ngo zabo, bamwe muri abo basirikare basuwe n'imiryango yabo, aho rero bacumbikiwe mu kigo cya gisirikare. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yarihakanye abasirikare ubwo baganiraga n'abanyamakuru mu Gushyingo 2023, agaragaza ko AFC M23 yabise abo Burundi ishingiye ku kuba abarundi basa. Yasobanuye ko ahubwo ari abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara. Icyo gihe yagize ati, muzi ko tumaze kubona abo muri Red Tabara bari muri M23. Abarundi ntibasa. None se umuntu yambaye impuzankano akavuga ngo nafashe umurundi, wowe uri umurundi, uwo murundi mutava mu ntara imwe wamumenya gute? Iyo ni intambara yo kwica mu mutwe. Ubwo abasirikare bafashwe mpiri barekurwaga, itangazamakuru ibunagana muri Gicurasi 2024 basabye imiryango mpuzamahanga kubafasha guta kuko leta y'u Burundi yari yagerageje kubihakana. Leta ya Tanzania yashyizeho amabwiriza abuza abanyamahanga bose gukorera ubucuruzi buciriritse ku butaka bwa kiriya gihugu. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda w'iki gihugu Seleman Saidi Jafo niwe washyizeho ariya mabwiriza. Muri aya mabwiriza yo ku itariki 25 Nyakanga 2025, Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ya Tanzania yakuriye abantu bose batari abenegihugu kugira uruhare byibura mu nzego 15 z'ubukungu n'inzego zirimo ubucuruzi
nk'ubwa serivisi za mobile money, gushinga inzu bongeramo mutubarire bogosheramo n'izitunganyirizwamo imisatsi, ndetse no kudandaza ibicuruzwa. Ibikorwa birimo gusana za telefone, gukora delivery y'ibicuruzwa, gukora kuyobora ba mukerarugendo, gukora ubucuruzi bw'amazu, ndetse no gushinga za radiyo na televiziyo, nabyo biri mu byo abanyamahanga barimo n'abanyarwanda, abarundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye babujijwe gukorera muri kino gihugu. Leta y'iki gihugu ivuga ko ari amabwiriza agamije gufasha abanyatanzania kubona amahirwe yo gushoramo imari, ndetse no gufasha abacuruzi bo muri kiriya gihugu gutera imbere. N'amabwiriza icyakora anyuranije n'amasezerano agenga isoko rusange ry'umuryango wa Afurika Iburasirazuba EAC, yemera ukwishyira akizana cyangwa se kwishyura ukwizana k'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa, umurimo na za serivisi zose zituruka mu bihugu bigize uyu muryango. Ni ibihugu birimo Tanzania, u Rwanda, Uganda, Kenya, u Burundi, Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Somalia. Kuri ubu, nyuma y'ari amabwiriza, bisobanuye ko abanyarwanda ndetse n'abandi banyamahanga bakorera ubucuruzi buciriritse muri Tanzania bagomba gufunga imiryango. Kugeza ubu ntacyo umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uravuga kuri iki cyemezo Tanzania yafashe. Ni icyemezo icyakora kitezwe ko gishobora guteza umwuka mubi mu bihugu bigize uyu muryango. Naho umugabo ufite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi uri mu kigero cy'imyaka 45 witwa Minani, yishe arashe umugore we, umwana n'umurezi, ndetse akomeretsa n'umugabo w'umushi yasanze mu rugo iwe, nawe ubwe arangije arirasa arapfa. Iki gikorwa kigayitse cyabaye mu ijoro ry'ejo ku wa mbere rishyira kuri uyu wa kabiri tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi 2025 muri Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibwo kiriya gikorwa kigayitse cyabaye. Uyu Minani wari usanzwe akora akazi gasanzwe ko kuragira inka no guhinga muri ibi bice bya Minembwe. Bikavugwa ko iki gikorwa kigayitse yagitewe n'uburakari bwaturutse ku kuba yaratashye agasanga urugo rwe rwinjiwe n'umushi. Ubuhamya bwatanzwe n'abaturanyi b'uyu mugabo bagira bati, Minani yarasanzwe yarashatse umukobwa w'umunyamurenge, rero mu ijoro ryo ku wa mbere atashye ageze iwe mu rugo asanga rurimo umushi, niko guhita arasa amurasana n'umwana n'umugore. Ni uvuga ngo yarashe umugore n'umwana ndetse n'umukozi wabo cyangwa se urera uwo mwana, arangije nawe arirasa. Minani mu kurasa aba bose byarangiye bahasize ubuzima, ndetse nawe kuko yirashaga agapfa, ariko umushi yasanze mu rugo rwe we yamurashe aramukomeretsa gusa ntago yapfuye. Kuri ubu ngubu arimo kwitabwaho n'abaganga. Uyu Minani akaba yaramaze igihe kirekire akorera mu banyamurenge, kandi ahanini akaba yarakoreye cyane cyane mu Minembwe. Ni nabyo byatumye ashakana n'umukobwa wabo. Igikorwa uyu muturage yakoze cyo kwica abantu akoresheje imbunda ndetse nawe akirasa kiragaragaza ko kugeza ubu ngubu hakiri ikibazo cy'abaturage bagitunze imbunda kandi atari abo mu nzego za gisirikare, ibintu bikomeje gutera abaturage batari bake impungenge zikomeye. Inyeshyamba za M23 ziravugwaho kongera imbaraga mu mujyi wa Kateku, ni muri groupement ya Ikobo, teritwari ya Warikare, muri Kivu y'Amajyaruguru ho mu burasirazuba bwa Kongo, aho bikekwa ko yabirimo kwitegura kugaba ibitero mu mujyi wa Pinga. Amakuru agera kuri Actuality.cd avuga ko umusada w'ingabo n'ibikoresho bivuye Ibreusa byatangiye kugera muri kano gace kuva kuri uyu wa kabiri ushize tariki 29 Nyakanga. Abarwanyi b'uyu mutwe ubu ngo bafashe ibirindiro ahantu h'ingenzi muri kara gace. Kugeza ubu ngubu ariko ngo biragoye kumenya imigambi y'izi nyeshyamba za M23. Icyakora bamwe mu bakurikiranira hafi ibya kariya gace baravuga ko harimo gutegurwa igitero ku mujyi wa Pinga. Amakuru atandukanye avuga kandi ko undi musada kuva kuri wa kabiri mu cyerekezo cya Rusamambu ndetse na Bukumbirwa
ku bw'intego imwe yo gutera Pinga. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakaba bahamagarira inzego zibishinzwe gushimangira ingamba z'umutekano mu gace gakikije Pinga mu rwego rwo guhagarika kwegera imbere kw'izi nyeshyamba. Amakuru agera kuri Actualite.cd avuga ko umusada w'ingabo n'ibikoresho bivuye Ibreusa byatangiye kugera muri kano gace kuva kuri uyu wa kabiri ushize tariki 29 Nyakanga. Abarwanyi b'uyu mutwe ubu ngo bafashe ibirindiro ahantu h'ingenzi muri kara gace kugeza ubu ngubu, ariko ngo biragoye kumenya imigambi y'izi nyeshyamba z'ayo 23. Icyakora bamwe mu bakurikiranira hafi ibya kariya gace baravuga ko harimo gutegurwa igitero ku mujyi wa Pinga. Amakuru atandukanye avuga kandi ko undi musada kuva kuri wa kabiri mu cyerekezo cya Rusamambu ndetse na Bukumbirwa ku bw'intego imwe yo gutera Pinga. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakaba bahamagarira inzego zibishinzwe gushimangira ingamba z'umutekano mu gace gakikije Pinga mu rwego rwo guhagarika kwegera imbere kw'izi nyeshyamba.